Ya ke banovami ya siyebo ke nina bekunene ya isimo esinjena ke isona ke esihlale sikhona njalo ekuphilweni lapho enzo enihlele khona abantu mabethi bayatha bahlangene noma bayathandana kuhlala kunempikiswana njengale lempikiswana ekhona lapha ukuthi omunye abeni inhloso zenu zingahambisani omunye ahlosa into nomunye ahlosa yakhuluma okunye kuhlale kunjena ke lapha kulabantu akuthiwa bayathandana kuhlale kunempikiswana nje kanje umuntu akhulume ahlele into ethile omunye akhuluma okunye bese kugcina ke inhloso njengoba inhloso zena ayivamanga ukuhambisana ngoba nje mabuka nje indlela bakhuluma ngayo lo omunye uthi uyamthanda omunye uthi hayi mina ngibhiza ngidaba indlela enjalo kuhlale kunjalo empilweni khona lo hlobo nje labantu manje ngakho ke isifundo sisithola lapha ukuthi uma kuhlangana kwenu ngenhloso yenu ezithile akuvamanga ukulunga kwesisikhathi into zenu ayihambi ngendlela eyodwa omunye unokuba nomqondo ohlukile qhamuko sekhuluma into eziningi ezihlukile kunalezi enithuke nihlosile lapha ke kugcina kukhona ke lapho qhamuka khona izingane njengolindani nolindiwe ngoba nje ebulawayo ngegolo ngoba lo wena wakho ufuna be into ethile lena angayihlosile yena ufuna imali njengoba ebeka nje uyifunela imali nokuduma kuphela ngoba nakho wena udumile ufuna asondele kuwe ngamagama ubona iwinners 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 athi ukuthi yona ke yakhiwa ivele ifoundation yempilo njalo naye maze winner ngoba nangu uyiwinner amasifuna ngisondele thuze kwakhe bese ngithola into ezithile engiyidingayo emva kwalokho ke hayi cha akuwa inhloso zakhe cha ngeke isebenze so ihamba kanjalo impilo ke bafethu la ekuphileni awezinhloso zabantu azifani gcina ukukhona umunye othe bese kugcina kuphuma izingane ezinenkinga eziningi ya ngale gama ke kuthiwa love gcina kanjalo le ndaba esifundo esithola inhloso zonke zenu enisuke nithi niyazenza ngokuthandana kuba nje kuvale ube kahle
wena unenhloso ethile, unalo omunye ney'nhloso zakhe, bese kugcina-ke kuphuma-ke iy'ngane lezi ezinye ey'bulawa. Ngoba manje uyabona ukuthi hhayi wena mhlawumbe uthembe uney'nhloso ey'thile, angahambisani nazo, ndibona nonina abaney'nhloso zabo ey'thile. Njalo le mpilo isifundise isishwayo lezo kuphela.